Biz tor betlerde bolsun we ýa-ki başga app'lerde bolsun nurgun baha berdigan kontrolny görümiz. 5 ýulduzlyk baha berdigan ýa-ki mälim bir piň ýokyldygan dep goýmyzgo adatda. Unda bolsa şu kontrolny bilen öýrenimiz, şu kontrol. O kontrolny hem Android'de nim diýimi diýsana rating bar diýdi, rating bar diýdi. Endi keýne garaýdygan bolsak bar dep durdy, bar dep durdy. Unda bolsa biz dowamly şikirlep buny tedqiq bakly. Rating bar diýdi. Endi rating bar diýendeki rating bar he. Bu anda olsa kanda controller bu he. Aldylan şunu kirip bilen ýani men liner layout goýdy. Unda bolsa bunyňa men egizlik bilen kenglikni berýär. Men bolsa egizlik bilen kenglikni web content gyp berýär. Lekin bunyňa men id-den birini berýär. Many kiçik ýazyp goýaýan, rating bar 1 dep goýaýman. Garaýdygan bolsak, unda bolsa men buny ijra gyp görüp goýaýan. Endi garaýdygan bolsak, bizniki nädiki rating 1 emletden munda 5 ýulduz emjinde nomer taşlaýdygan, ýani nomer belgileýdigan kontroller. Buny endi men ijra kylyp görüp bakaýyn. İcra kılıp garaýdygan bolsak, mına munda nomer taşlaýalaýmyz. Biz bunyga her xil nomerlerni taşlaýalaýmyz. Munda meselem ýa-ki bolmasa mälim bir championninki, mälim bir mahsulatniki taşlagan nomerlerini belgileýämiz. Unda bolsa men bu şu rating barny Java'da iniklap buny zat näden kelgen, näden kelgen buny bir tekşürip bakly. Garaýdygan bolsak, mına Android Widget'ni içindeki rating bar diýen controller extends Android Widget'ni içindeki sekbardin kepdi bu. ABS sekbardin, abstract sekbardin kepdi. Unda abstract sekbar diýen näden kelgen buny garap bakly. Abstract sekbar diýenimiz emletde progress barny extends kılganki. Demek unda bolsa biz ýanly konu gaýda boýunça bu rating bar diýen ýanly şu progress barniki balysy, ýani progress barniki balysy gaýda boýunça progress barniki balysy. Unda bolsa bu progress barda ba haslyklaryny alalayt diýen söz. Unda bolsa özüniň kандай haslyklary bar. Unda bolsa birinji bolap bu özüniň kандай haslyklary bar diýençede birinji bolap rating diýen şu şeňse buniki özüniki alayt haslyk boldy. Rating diýene ýani mişädiki mornalatda tallaglyk, mornalatda tallaglyk. Berse qarana 2.5 desem float kilide bege. 2.5 desem ýa-ki kili. Meselem men many 3 desem, unda bolsa 3 toluq boýuldy diýen söz, 3 toýluk boýuldy diýen söz. Garaýdansa 3 toluq boýuldy diýen söz. Unda bolsa bu müşi 5 ýulduzly çykandy diýençede ýok, buniki munda. Garaýdan bolsak Meye garaýdygan bolsak, Num Stars dedi, Num Stars dedi. Unda bolsa men Num Stars diýenimi 10 gyp bakaý, 10 gyp bakaý. Garaýdygan bolsak, emletde Num Stars diýenimiz meselem many 6 gyp bakaý meni. Ýa-ki bolmasa kiçigirek gylyp 3 gyp bakaý zady. Mana Num Stars diýeni buniki hakyky ýulduz sanyny belgileýär diýen söz. Unda bolsa her gitdim ýetgelgen çagda unda bolsa paçsan ýetgelmişsin dese qanday qılmaz deseňler ýa-da step size bar. Step size emletde 1.0 gyp goýsak unda bolsa meselem 1.0 gylyp ijra gyp bakaýa buny. Bir dünel kısam qaranlar hemen
Paç yutkamayman, mana paç yutkamayman. Faqat putul yutkalayman. Undan sonra bu modern holatda 0.1 va 0.5. Undan sonra men buni 0.2 qilib qo'yay, 0.2 qilib qo'yay. Qaraydigan bo'lsak, mana ma'lum birsini 1 bo'lak, 2 bo'lak, 3 bo'lak degan bo'ldi degan so'z. Mana nima ketsa 3 yildiz endi. Har birisi 0.3 dan ifodalanadi degan so'z. Taxminan 0.133 degan so'z. Nima ketsa 0.133 0.133 3ni qo'shib kelsak taxminan 1 bo'ladi degan so'z. 1 bo'ladi degan so'z. Endi bu rating barni XML to'g'riliq so'zlaydiganmiz. XML to'g'riliq shu ishni so'zlaydiganmiz. Unda olsa buniki yana muhim qismi Java'da. Java'dan olsa qandoq olamiz shuni qiymatini, qandoq olamiz degan chog'da unda olsa rating bar rating bar can find view by id nima find view by id here there id there and rating bar. Unda olsa bu progress bardan kelgan, shunami? Progress bardan kelgan. Biz oldingi soatda sec barniki biz set on value changes set on sec bar changes degan. Unda olsa o'xshash usul bilan qaraydigan bo'lsak, miyada qaraydigan bo'lsak, set on rating bar change deydi. Rating bar change deydi. Bunda shu jinsi balki. Unda olsa bu shu jinsini biz amalga oshirsak-la biz shuniki o'zgargan qiymatini ola olamiz. Rost ola oldikmi, olamadikmi degani biz mishaga log qo'yibla bila olamiz. Ma'vo o'zgargan valuesi, ma'ni men bayatdan dedim, yunqi o'zgargan bo'lsa, true qaytadi, o'zimiz kod bilan o'zgargan bo'lsak, mana bu false qaytadi degan so'z. Buni qaytarib o'tamiz. Unda bo'lsa valuesi ma'vo result tam result deya mega valuesi valuesi tam value deb qo'yay. Biz hamda chiqirib baqilay. Unda chiqirishdan burun men mana qiymatini cho'ngroq qilib qo'yay. Mana qiymatini masalan 6 qilib qo'yay, 6 qilib qo'yay. Qaraydigan bo'lsak, unda bo'lsa biz log qaraylik, logga. Men bu yerdan o'zgartay, buni o'zgartay bu yerdan. Men mana qaraydigan bo'lsak, mana valuesi 1.8 deydi, aniki resultsi shu deydi. Bunda har qitim 100 bet degansiz. Mana qaraydigan bo'lsak, valuesi 5.8 deydi. Eng oxiriga qolsak 5 qaraydigan bo'lsak, mana 0.2 deb qo'ygandik biz o'zgarish qiymatini. 5.8 ga o'zgardi. Uni da tuvan qilsak 5.6, 5.4, 5.2 degan ekan. Bundan qaraydigan bo'lsak, mana bununda hamda mushu o'zgarib bo'lgandan avtomatik mushu jins yuz berdi. Bu araliqda o'zgarayotganlarni biz yuz bermaydi degan so'z. Araliqda o'zgarayotganlar yuz bermaydi. Masalan, bunda qilsak araliqda yuz bermaydi. Faqat buni qo'yayotgan chog'da andikan buni qiymatida o'zgarish bo'ldi degan so'z. Qo'yayotgan chog'da andikan qiymatda o'zgarish bo'ldi degan so'z. Endi bu mush orqali qiymat olamiz. Unda olsa buni qanday qiymatni modernal qiymatini qanday beramiz degan chog'da yana o'xshash usul bilan set rating orqali bera olamiz. Mana set rating orqali mesela 2.4 deb bersa, mesela bunga float qiymat beramiz. Men tozlaytay. Mana qilsak. Qaraydigan bo'lsak, mana bu yerdan false qaytdi, 2.4 qiymat o'zgarish bo'ldi degan so'z. Mana qaraydigan bo'lsak, bu mashku 3 ga yaqinlashdi-ku endi, 3 ga yaqinlashdi degan so'z. 3 naq o'tiri bo'ladi-da buniki. Nima aytsanlar, umumisi 6 bo'lgandan keyin 3 o'tirisi bo'ldi degan so'z. Bu endi shu ko'p qo'llaniladigan kontrollarning birisi rating bar, rating bar. Endi buni shu masalan
ma'lum bir maqolalarga, masalan, maqolaniki mazmuni ustiga chiqib bo'lgan chog'da, masalan, marayında maqolani mazmuni bo'lsa, miyaga aniki shu maqolaga nomer tashlaydigan debchi, bundaqa qo'yib qo'ysakmi bo'ladi degan so'z, qo'yib qo'ysakmi bo'ladi degan so'z. Bu hamda rating bar to'g'riliq so'zlaydiganimiz bugungi. Buniki hamda diqqat qilganimiz yanada shu sekbardan kelgan, sekbar progress bardan kelgan yanada mushlarniki hamda bir oylik ishlar degan so'z progress bar bilan.